Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi pau pajari ahanbada maroiba pau. Joint Tribes Council Manipurna Jeliarong taba area da kaukiba total emergency shutdown makasa thari. Northeastern Council gi humbudra humdoi suba plenary mifam Silong da lakliba sagol senamita pangthoklagani. Bharat na yumbu oiduna BRICS Culture Working Group ki anisuba mifam Uttar Pradesh ta tha asigi maridagi pangthoklagani amasung Griha Mantraloyna Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 lauthokre. Joint Tribes Council Manipurna Jeliarong area da ngarang numidangdagi kaukiba total emergency shutdown maram oiduna None Jilla gi National Highway 38 Imphal Jiribam lambida gari chatpagi sang yamna hanthare aikhoigi None Paumi agui kamaina hai tangai fadaba hiram gi natana lambida gari chanadre kaithel amadi dukan thong hangnadre petrol pump amasung bank sing thong lolle panbayai naga gi miyoi taruk phajinkiba adu tekta kaidana thadorakna badabi tawraduna shutdown asi kaukibani. Joint Tribes Council na kauba total emergency shutdown maram oiraga Jiribam da mal puba gari saniyangkhai gi mathakta panduna leire hairi aikhoi gi Jiribam paumina hai panduna leiriba gari sing adugi manungda mal puba gari sama humbudra tereti ngarang escort leitabadagi panduna leirakpani aduga ahenba gari sing aduna total shutdown asina maram oiraga satpa yadabani gari sing adu jila adugi lengak pokpi police outpost dagi National Highway 38 ta khamduna leiri gari sing adugi driver amadi handyman sing safam thakfam leitaba yauna khudongja daba kaya mayoknare hairi. India Meteorological Department hairi awang nungpo raija singda lakliba naminini asida ka hena sabagi awaba mayoknaraba yai. Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Odisha amasung Andhra Pradesh ki samudra khongbal singda ngasi akhak araw yauna akanba nongchuraba yai haina orange alert lauthokre. Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Puducherry, Tamil Nadu amasung Karaikal gi tongan-tonganba mafamsingda ngasi akanba nongchuragani hairi. Chandigarh, Haryana, Delhi, Uttarakhand, Nongchup thangba Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Nongchup Bengal amasung Sikkim gi mafamsingda akhak araw amadi uful yawba nungsi sitkani hairi. Northeastern Council NEC gi humbudra humdoi suba plenary mifam Silong da lakliba sagol sen numita pangthoklagani. Mifam asida NEC gi chairman su oiriba Kendra gi Griha Mantri Amit Shah saruk yaraba yai. Development of Northeastern Region Donor amasung Communications Mantri Jyotiraditya Sindhya, NEC gi Vice Chairman awang nungpo ki raija nipan gi Raijapal amasung Mukhya Mantri sing mifam asida saruk yagani. Assam gi Mukhya Mantri Himanta Biswa Sarma nangarang Kendra gi Haksel amasung Yaiphayombal Mantri JP Nadaga New Delhi da unaduna Assam da Haksel gi thawrang kaya paikhanabagi matangda wari sanakre. Unaba aduda Sri Himantana Assambu Healthcare amasung Medical Tourism gi hub ama oihanaba thawrang sing paikhatpada Kendra na tengbang pinaba wafam sing phongdokhi. Mahakna raija aduda hojik medical college yauna Haksel gi scheme kaya paikhaliba sigidamak Sri Nadabu thagatpasu phongdokhi. Mizoram gi Raijapal VK Singh na raija aduda Khet Bachao Abhiyan hodokre. Thawrang asi leibak sinba thongna chathariba campaign gi saruk ama oina rasayan gi har ka hena sijinaba thengnaba leibak leihau fagarhanaba amasung lau singu gi pothok hengerhanaba pandamda pangthokpani. Aizol gi Lok Bhavan da thawram aduga mari lenana wangangbada Raijapal na hai lau singu gi pothok hengerhanaba laumi singna rasayan gi har yamna sijinaba amasung tilhal hidak sijinaba sina miyoibagi haksang sokhanba tanatana leibak leihau dasu amangata thokhalli. Tabiriba pawasya kasbani Imphal dagini. Bharat na yumbu oiduna BRICS Culture Working Group ki anisuba mifam Uttar Pradesh ki Varanasi da tha asigi maridagi manga phawba pangthoklagani. New Delhi da pangthokpa pawgi mifam amada Culture Mantraloy gi Secretary Vivek Agarwal na wafam asi lauthokibani. Numinini sathagadaba mifam asina BRICS leibak singi marakta culture gi lamda tengbang pinaba hengerhanaba wafam sing khanagani. Mifam asida maru oina creative economy amasung AI heritage ngak senduna thamba kala sanskriti amasung tungkoiba sakhatharangda akhanaba midyang thamgani. Griha Mantraloyna Immigration and Foreigners Amendment Rule 2026 lauthokre. Masigi makhada registration gi matam amasung appeal tawbagi maongda
हानगी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल 2015 अहोंब कया हापसिले एमेंडमेंट असिगी मखादा लेबाक असिदा मपाल लेबाक्तगी लाकपा मियोइसिंग भारत हेक यौरकपदगी नुमित 140 गी मनुंगदा रजिस्ट्रेशन की थबक लोइसिनगदबनी हानदी रजिस्ट्रेशन की थबक असि नुमित 140 हेंदोकलगा नुमित 13 गी मनुंगदा तौहलंबनी अदुमोइनमक तंगाई फदब फिफम लेरबदी थेंगना रजिस्ट्रेशन तौबगी अयाबसु पीगनी हाइरी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मरी अमसुंग सीनियर एडवोकेट अमंग असी सुप्रीम कोर्ट की जज ओइना वासक लौरगनी चीफ जस्टिस सूर्यकांतना मखोई मंगाबु वासक लौगनी मखोइसिंग अदुदी पंजाब अमसुंग हरियाणा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस सिल नागू बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव सचदेवा अमसुंग जम्मू कश्मीर अमदी लद्दाख हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पाली अमसुंग सीनियर एडवोकेट भेंकिता सुब्रमणी मोहनानी कमर्स अमसुंग इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल हाइरी भारत अमसुंग अमेरिका ना अहानब तांककी लेबाक अनिगी ओइबा ललोलितिकी वाफमसिंग अयाम्बना खनाबा लोइसिनख्रे श्री गोयल हाई अमेरिका की मिहुत कांगबु अमा हौजिक न्यू दिल्ली दा लेदुना अहानब तांककी लेबाक अनिगी ललोलितिकी याना वारोल अरोइबो ओइना लेपथोकलगनी मसिगी मतांगदा ngasiदगी था असिगी मरी फावबा नाकल अनिगी मरक्ता वारी सानागनी भारत की माइकैदा कमर्स विभाग की एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन लुचिंगली अदुगा अमेरिका की माइकैदना ब्रेंडन लिंस लुचिंगली लेबाक अनिगी मरक्ता सही असिगी फेब्रुआरी 3 बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA की अहानब तांककी फ्रेमवर्क लाउथोखिबनी लेबाक अनिना BTA की मतुंग इना नॉन तारिफ मेजर्स कस्टम्स ललोलितिक अमसुंग सेल थादबना चिंगबा हिरमसिंगदा हेना तेंगबांग पिनानब खनगनी बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीनना माकी दोल की मकोक थोंगबा लुचिंगबा अमसुंग कार्यकर्ता सिंगा ngarang न्यू दिल्ली दा मिफम पांगथोखरे पाउमी सिंगदा वांगांगबदा दोल की मचन चटपा मिसक अमसुंग MP डॉक्टर संबित पत्रना हाई मिफम अदुदा नरेंद्र मोदी ना लुचिंगबा सरकारना सही 12 मपुंग फारकपदा पाइखतखिबा चौखत थरांगी थबकसिंग दोल असि मपांगल कंखनबा होनरिबसिंग अमसुंग तोंगा तोंगानबा कांगलुपसिंगदा दोल असिगी कानाबा फंगहनबा तुंगदा पाइखतकदबा थरांगसिंग कुपना खनखी मांगना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा हौखिबा सही 12 असिदा लेबाक असि लम खुदिंगमक्ता चौखलगली हाइबसि मिपुंग खुदिंगमंगना उबा फंगले श्री पत्रना हाई बीजेपी अमसुंग NDA ना लेबाक असिगी राज्य 12 दा सरकार सेमदुना मियामगी सेवा तौरी यूनेस्को ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट अमा ओइना लाउथोखरबा उत्तराखंड की चामोली जिला दा लेबा नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स लमकोइबसिंगीदमक ngasiदगी हांगदोखरे फॉरेस्ट विभाग ना पार्क असिदा लाकपा लमकोइबसिंगदा मफम असिगी अकोइबगी फिबम सोखहंदनबा अमसुंग अतांगबा मखलगी पांबीसिंग ngak सेंदुना थंबदा मतेंग पांगनबा अपील तौरी विभाग असिगी पाउना हाई वैली ऑफ फ्लावर्स पार्क असिदा हौजिक लई मखल सहुम हेना अमदी तोंगान तोंगानबा पांबीसिंग हौरी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हाई पार्क असि लमकोइबसिंगीदमक अक्टोबर 18 फावबा हांगनी नोंगसिंगी फिबम येंगलगा लमकोइबा लाकपसिंगदा सोएंगाम थोक्तनबा अमसुंग नुंगाइना मफम अदु येंगबा यानबा तंगाई फदबा सना कांगलोनसिंग पीरी तेलंगाना ना मपुंग फाबा राज्य अमा ओइखिबगी कुमोन थौरम ngasi पांगथोकली नुमित असिगा मरी लेनाना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना राज्य दुगी मियामदा येफा पाउजेल पीरी सोशल मीडिया दा थागतपा वारोलमदा श्रीमती मुर्मू ना हाई तेलंगाना असि इना खोलबा कला संस्कृति लैबा अमसुंग मिपुंग खुदिंगमक होनबा कनबा राज्य अमनी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमु हन्ना जॉइंट ट्राइब्स काउंसिल मणिपुरना जेलियारोंग ताबा एरिया दा कौखिबा टोटल इमरजेंसी शटडाउन मखा चथरी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की 73 सुबा प्लेनरी मिफम शिलोंग दा लाकलिबा सगोलसे नुमिता पांगथोकलगनी भारत ने युम्बु ओइदुना ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की अनिसुबा मिफम उत्तर प्रदेश दा थासिगी मरीदगी पांगथोकलगनी अमसुंग गृह मंत्रालयना इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स अमेंडमेंट रूल्स 2023 लाउथोखरे पाउलोइजरे।